kuwachunga kondoo, kuwalisha kondoo. Ndio majukumu hayo na sisi kama viongozi, kama makatekista, Yesu anatuuliza fulani na fulani walipenda chunga kondoo wako, lisha kondoo wako. Usipowachunga hao kondoo wanapotea, wanakuwa wanakuja kwa hofu na wasiwasi, maana hawaioni sura ya mchungaji, hawaioni sura ya mchungaji mwema, hawaioni sura ya mchungaji anayewajali kondoo. Wanaona sura ya mwizi, wanaona sura ya jangili, wanaona sura ya mtu anayewatisha